Dobar dan, moje ime je Svetlana Brkić, ja sam arhitekta. Nadam se da se sećate Jelene Joksimović iz start-upa Uradi Zaradi. Jelena, šta danas radimo i učimo o tebi? Pa pošto se bliži kraj zime, nadamo se, vreme je da svi naučimo kako pravilno da operemo prozore. Pa da pogledamo. Prozori zaista blistaju. Prvo što morate da očistite jeste okno od prozora, odnosno ram. To može bude različitih materijala, pa u skladu s tim i čistite. Krećete odozgo kako biste zbacili svu prašinu odozgo, kako ne biste kasnije prljali stakla. Zatim bočne ivice i na kraju dole. Sve ovo morate da sklonite da biste se pripremili za brisanje stakla. Pravilno brisanje stakla: naprskate sredstvo na jednu stranu prozora i onda to brišete odozgo ka dole. Znači isključivo u jednom smeru, da biste sa druge strane obrisali u suprotnom smeru, to jeste od leva na desno. Zašto ovo radimo? Zato što jedino kada u različitim smerovima brišete dve strane prozora, možemo na svetlosti da vidimo da nismo propustili neku mrlju. Tako da sada mogu da otvorim prozor i da vidim gdje sam propustila nešto i da ponovim. To vam je savršeno brisanje prozora. Ceco, da li ti se sviđa kako sam obrisala prozor? Hvala Jelena, pokušat ćemo mi u našim stanovima isto da uradimo, a ako ne uspemo, kontaktirat ćemo tim Uradi Zaradi. Hvala. Vidimo se.